Nijang Karbianglong, Muthade Karbiarongalong, Karbi pen kha siangbong puthot suluk so dakatumon ke japthu. Karbi customary law court prabjin pen kapachun japhan Arboretum Conference Hall along Maikangni. Arunadoi scheme BPL Swarlo aphan kapanong piaputha Cars Growth Center sa Hemalong Maikidupon. Birta kelang arat doan aphan kardong pajirlo kardong non karbilong ria birta long pen ujang terang pi non arju ikha birtang ton pen karbiang long pen Meghalaya doya hoyalong longlia lam ki aputhak laso hawaratum piniar nianta judun e plengun ia sonsi dolang non le thot sitami nijang karbiang long amreng MEC constituency ka parlu karbi pen khasi mate panara khayang bong puthot longlia lam ki geklang thu Jirikindeng pen kahilo kilometer ner kepso se chot kahilo Muthade Karbiarongalong Meghalaya sor mujeng khasi mate panara khayatum aduya hoy nangkachi humri pu pathesi ahoy pen kilometer ke thomso se akele nang lutsi Muthade Karbiarong aradatum abiria bithung kachuti kitang sok lothe check Bekron arphek lapen ador ke doatheng pi anta jor PHC phalang no tekang HC mekai tekang etlo Meghalaya pen Assam Chief Minister Tumang Bong Kachingwai Give and Take Policy along Block 1 pen Block 2 ke Meghalaya parlo pon pu pen Bangsolam pen Block 2 arlo ke do Jasemet Amreng constituency arlo ke do Khasiatum penang Anjeparuka dotang lo puta chethan pon Kedamtang MEC kilika hot Amreng MEC constituency arlo ke do Khasi mate panara khayatum vota jogdunde Lapen Karbianglong Termas Council pen kapali kaching thora sayanta paklang ponlong li pusila so hawar Karbiaradatum chethan pon Labang so puthak Karbianglong Termas Council pen prabjin pen la so hawar nang humrira la so puthak panara khayatuma phan sodak pen insai ponangji lapen Muthade Karbi arong hawarara phan nang cherai kom dunjia phan Muthade ronga sarla pen rongarada tumpen kachuning ripon Jirikindeng pen rensing teron Karbilong ria birta Jirlo la son si nilituma rongarat along dak nilituma dona mekar tumalong la si alang litum cumang akorte alang litum men nang tupak si alang litum lahai khiti miti phalang otekang lo lapen lahai non kaduk kawerat litum thengu lapen dak khala hem lo lahai thengking ang tudang silo lahai ke kilum kali lahai abang ke cumang atum sepu thengrak phelu bong pinu poson si alang litum selam tekang si munir phan lagi phu poson alang litum hebat pon FG ason no litum che theklong la si alang litum abang ke la an la hem athiku balong amar lahai thengking Orang paruh ini ke thom kacui kecorci along an setapan papan hok lap lo la si abad koralang letum halas pu sok teh hebat tikang lo la pen luthe la habi kron kaduk ka wehen tenta alang letum pan hok tikang der lo la si kedam tang MEC kili ka hut setame alang letum dak ngeletum arong arai lo la dak mujem lo alang letum lo bordar ka dai setame alang letum pining abang setame alang letum nang Karbianglong along nang ki dudun set si alang letum na paro kadun Butan ta alang litum nang thap dunde lapen hala Anganwadi center alang litum lahai cuma ngarong along alang litum ala Anganwadi center kapuri ana tum stame alang litum accept sader lo nona bangke la sila bang la cuma kasih panar temalong le ikmala kali la ke kasih panar temalong le ke dak pen kilometer isireng beng kilometer kini dola bordar kasih thak ne litu kete kopi posin la tuma bangso ading bang sila haya hormu yang apai no iklon telaka la tum nang phalango bang e kai tala bang sorong arlo alang litum sin nang cherai dun luji po bang lok selang litum am pot sela son lan ne litum hanang ka kham khelo kedam tang bustamel wason lapuson nang hormu nang apai no lapuson do ikloma kedam tang bang ke alang tuma we sita aningkan herta alang tumwang seta ni tum bordar cipuri dampo bordar hadak an ni tum put ceboy dampo alang tum tapunang boy po dak la non kicora hinalang tum nang boy po ni tum dakaya dim ce dampo la sona bang sikai kita hutpen aningkan herta la po bang je do bom lo seta mining abang ke alang litum la an kitini tina pelukson pi bang ni tum ning oilak la era kasih panar tama khai tum la Karbiang ledak nang litum along le ko an nang cerai ko an kilometer bag dari nang cerai do nang cerai ni tum bordar pen dak an pulotang ke alang litum anil tum bordar pen dak non tum Muthade arong an pulote alang tum kilometer kit hom siala bordar pen dak an tum akhang ka plak adim long
autonomous council kacaria ke thek ding tum ko son se alang le tum phan insai ponjima la senang le tum sodak pen alang le tum phan la hai panara korte tum phanang le tum sodak pen insai pon thapu sin li dak muthadia rong ara gangbura pen nili chuni ripon la Nali tum non ba Karbiang long angkang along karbia rona long bisar kindar pencing lok asona sonalam ki do anta ronga sara tumpen kang sai pon unjia phan prabjin pen customary law court kapachun jimate implement japan pai pai ni phai inquiry dipu arboretum crop center conference hall along tim karbiang long pencing lok karbiricho habipinpo inglong krehini sar habiamai karbiang long along hamphang song do an lapen ronga sara barim MLA EMs MEC bisar kindar thek mu chorabang phubang phetum chetong dun jing sai हमारा पार्टीशन तो ज़्यादा बंसों political will हो जाता है laso Karbi customary law ka implement Japan karbi richo long rikrehini sar habiamai bisar kindar ke thegatum karbiang long hamphang song doan MP MLA barim pen tim karbiang long pen pen krung sayamai padopon lo non kebang jachik lo karbi customary law koda puthak patang pon etpo appointment a lo kapajir pencing lok lapen laso puthak sikematik vokso babang MEC constituency tina longta priachik lo padopon po ka implement je phan ka pichun je phan si pini song ke doan lapen ke karbi sarkidar ke thek pinpo habe karbi chu lapen ke dong krehini saramai lapen karbi rong saramai karbi long saramai lapen abarim ACM lapen abarim MLA dum khan pen lapen karbi autonomous council MEC MLA chairman EM lapen ke dia ke hai tu pen chingwai ching sai pen si tapi chunjia phan si pini kung saya mai gitu la si mua chiklu abang ke petang lapo la kasumri court uthak la so appointment ki pipen cheng la pen ke workshop abang ke Oktober chiklu pen si a consensi tin la so bisar kidar aron son si klemi ma la haya puthak dame pada kung sanga mai bangke a consensi tin dame padui ko lasi laso customary court ateng 1954 aja include kan ichun jelang nantai itu phan laso provision of pidat kita non itu bori kan laso kapichun kadoko ya nang cerap citu dun persi itu tame gono per laso puthak well dulu jen position dulu lasi laso puthak si pini bangke posonsi kapichun jima laso kacing mai cing sai pak si pini song ke to an ke te ke itu phan lapen ke amun ke te pinpo habe lapen ke gongri krini saramai pen cing lokar bichu mata pini laso mai cingwai Sir, pini ke cingwai lang pipi lo ka kacerai alam pini kacerai alam the bangke laso arona tengpen bisar kidar aron oson silitung karbi tu maka bisar ke sar kursi nempen cenglok puni kanti ke popen cenglok lapen ke kacubrong kecuri lahai aron pen cenglok lahai laso aprang pelon ini kan Troxinar kepen laso puthani CM judet pen laso bot ni laso da committee kasumri law book puni yar lasi kono pandala so muni tu pathai lo sita kono lo bena pachuri bakke karbi alam pen english alam translating laso pasi translator da laso tero mansi a chairman PC laso Dr. Mansino Piala Chimai Cycle si laso committee da sabida lasi nona bakke final ke draft je phan si non bangke committee ko pini seng tu lasi laso putha morcha cheplo sete morcha ke pachuni Sala bang so bang ke khali karbi khai fanden ma mara karbi khai non ko bangke karbi inglong aso khai tum phan an non bangke la bangke Bangsolong customary law pen kabisar kindar aronanta chitia chiklo patang pon etpo lasi komatnia bang phubang phi ke chok chedokok polote karbiang long autonomous council customary law aron pen ningkan pho phan hemkang sam thapon po pusi CM Dr. Tuliram Ronghang pen pherangkia thengno achini pon kechok che tum phanlong te ningkan phon ke jer ke bengji karbiang autonomous council la customary court ateng beng Thank you sir Kidukdet soarlo atuma phan sorkar pen kirap kapajir je phan arunadoy iskema siding ponlo lasansi lasoy iskema puthak rong rup along anta kapache thanga sai taklempon bomlo
Lason si pai ni pa inquiry ni Karbi Anglong Administration atum cepatir pi pongsi Dipu Farmers Growth Center asahemalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangarideng Arunadoi Mans Ingpupon. Laso kang pupon ahot MP Horen Singh B, MLA Bidya Singh Ingleng, MLA Dorsing Ronghang, EMMAC, Karbi Anglong DC lapen kaprek manpeng gidotum ta cetong don. কারণে আর্থিক অবস্থা বেয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে কাৰেণ্ট বিল দিব নোৱাৰে বা ঘৰত যিবিলাক লাগতীয়াল বস্তুবিলাকত কিনিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অভাৱ তেওঁলোকৰ সেই আৰ্থিক অভাৱ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰে Arunadoi scheme ke BPL soarlo atuma phansi kapanong pi akhia dat kawi kachong dat chot pen ke cholong atuma phansi kapanong pi pon lasila soamaya long Arunadoi scheme ke long dun tanga bang phiatum vorengang hoi ke long dun logajok la soi scheme alutami cheboy dun thurinti আৰু সৰ্বশেষত এনেকৈ কৰিব বাবে আহিছে তেওঁকো এখনি পোহৰে আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকক বহুত Labangso Arunadoi scheme ki kiduk det soarlo atuma phansi kapanong pipon keong dung soarlo suatum labangso scheme ali chu endun longli lapen kelong dun de atum anta kelong dun edja phansi MEC constituency tinalongta ka humri dam je phansi sideng pon po busi CM Dr. Tuliram Ronghang pen pachini pon জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হৈছে যিবিলাকৰ অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ পাবৰ কাৰণে তেখেতে চেষ্টা কৰিছে আৰু যিবিলাকৰ চাকৰি থকা স্বত্তেও উইথড্ৰ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ পৰিয়াল পাইছে এনেধৰণৰ মানুহবিলাকৰ তেখেতে অনুৰোধ কৰিছে যাতে চাৰেণ্ডাৰ কৰক সেইকাৰণে আজি কাৰ্বি আংলঙৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং 83 পৰিয়ালে তেওঁলোকে মহিলাবিলাকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এনেধৰণৰ আছে আগতো চাকৰি নাই পিছত চাকৰি পাইছে এনেধৰণৰ কিছুমান মহিলা আছে সেইবিলাকৰ পৰিয়ালৰ চাৰেণ্ডাৰ কৰা হ'ব আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যিবিলাকৰ অৰুণোদয় আঁচনিটো পোৱা নাই তেওঁলোকৰ পাবৰ কাৰণে আমি সাংসদ বিধায়ক আৰু কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ MEC লগত আলাপ আলোচনা কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পাৰ MEC MLA সমষ্টিত 7,000 কৰি তেখেতে দিম বুলি কৈছে 7,000 যদি দিয়ে কাৰ্বি আংলঙৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টিত আছে সেই 4টা বিধান সমষ্টি আমি আলাপ আলোচনা কৰি কোনটো সমষ্টিত কিমান বিধান হ'ব কোনটো সমষ্টিত BPL কিমান আছে BPLৰ মহিলা কিমান আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিম আৰু সেই গোটেইখিনি সাৰ্ভে কৰা টিমটো যাতে কোনো যাতে মানে ফেক কমেণ্ট যাতে নিদিয়ে তাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাকক লগাই গৈছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব আপ টু গ্ৰেজুৱেট বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টবিলাকক অসম চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে একাডেমিক সাহায্য দিয়া হ'ব ট্ৰেইনিং ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে ছাৰ্ভে কৰা হ'ব আৰু ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব কোনো স্কিম পাইছে নে নাই আৰু যিবিলাকৰ পাব তেওঁলোকৰ দুখীয়া হয় নে নহয় চাকৰি আছে নে নাই সেই গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ জৰিয়তে দিব Pinya birta lan sikang ton cholo kaduka beta dume thakme kardon